Don Narciso. Don Narciso na siya guys. What's up guys? Mag road trip sa Dakaron from Barangay Mati to Barangay Aposkahoy diri sa Claveria Misamis Oriental. So what are you waiting for? Tara, let's go!
hamugaway yun na usang wala hamugaway. Let's try that next time. Kaon ta dia. Now other view. Overtake to overtake. Na tanaw yun, nasa ibabaw. Daga na ikwadre guys. Anong dalan? Ooh. Nawang view. Approaching na to sa the big sea. And then Villa Cascada. Pwede ka maagi diya, pwede po sa Picas. Doon siya sa Olios Cafe. Pero check ang video dia sa Olios Cafe. Olios Cafe na. Kaning Big C.
ubay din yung dre guys. Wow, bato dako kayo. Hindi natagak. Aposkahoy na ta. Manibay. Oo, tanaw ganyan. Oo. Ugag yan eh, gibutaan niya lagnit. Try mapit diyan niya guys. Narang kibanog oh. Kibanog Bridge.
kay makasulod ya karon. Alright, that's it ani nga video guys. So if ganahan mo, please like and subscribe to my channel. Peace, bye bye.